Gwito elo gwito manibulise ndibhotise babukeli usukukela ngolesihlanu liyazicacela nje uthi uvuka uve ukhala amaphondo ukhala izibhabha namaxilongo imisila iphezulu nomdla wokusebenza uqatsele awonqeni noko ke uqhele ukonqena endikutshoyo ke mbukeli kukuba kukhuthala ndixela namanqenarha endingakuhlebela kona ke kukubana ngolesihlanu wethu sendisazi ukuba ndisoloko ndivuswa ngulo uhlala evuka mva efika mgqibeli nasemsebenzini andithi makuthini kodwa ke isukile ukuqala kwenkqubo kukuphela kwayo ndimlo ke ukhalosa kalubisi umadlongothi umazipha umamshukuma kodwa ke andishukuma indedwa andishukuma naye uNadia. Happy Friday Ntombi awusemhle? Hayi kaloku kungolwesihlanu makucace hayi Nadia so yazi sungcomo ukhaliza wangcomo zabe ndisuke kaloku kwala hayi awukwazi undishiya ndedwa njengoba setshilo ke umadlongothi ndim uNadia Dambuza hey ndisenda novalo ndabethwa ngamangongongo abakwazi uthetha ke baye bathi uLwesihlanu makafane nomnye ngaphandle kokumosha ixesha masijonge amanye amanqaku esiza kuphathela wona sichithiwe isicelo sikaMalema ngetyala ukanti ufumene ivoti ezi244 uGcaleka eParlamente ufungiswe njenge-MP uHlabisa we-AFP kuninzi ke nokunye esizanako namhlanje kodwa kangoku masijonge eziphala phambili. Advocate Jikelele is accordingly recommended for appointment as public protector. Iparlamente iphumeze ingxelo yekomiti yethutyana ephakamise ukutyunjwa kuka-Advocate Jikelele njengomkhuseli woluntu olandelayo ngeevoti zamalungu eParlamente eziyi-244 ahambisana nokutyunjwa kwakhe. Abandakanyeke kwingozi yemoto amalungu amabini asebukhosini bakwaZulu oku kwenzeke ngethuba esisibini sibuyela kwaZulu Natal esuka kwityala belibanjelwe eRhawutini. Amabhokobhoko aqubisana neNgilani kumdlalo we-semi-final ngomso. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi. Iparlamente iphumeze ingxelo yekomiti yethutyana ephakamise ukutyunjwa kuka-Advocate Jikelele njengomkhuseli woluntu olandelayo ngeevoti zamalungu eParlamente eziyi-244 ahambisana nokutyunjwa kwakhe. Because of the post which we are voting for, which we are appointing this afternoon, we have an obligation to put the matter to a vote. Advocate Jikelele ufumene ngaphezulu kwevote ebezifuneka ezingama240 zamalungu eParlamente iANC, IFP, iGood, NFP neAljama zivotele ukutyunjwa kwakhe ngelixa iFreedom Front Plus neACDP zivote ngelichasa ukutyunjwa kwakhe amanye amaqela ebengekho ngethuba lovoto. The question is agreed to and Advocate Jikelele is accordingly recommended for appointment as public protector. Kungoku nje iParlamente iphumeze ingxelo yekomiti yethutyana ephakamise ukutyunjwa kuka-Advocate Jikelele njengomkhuseli woluntu olandelayo.
Inkundla yenqila yaseMonti isichithile isicelo sokuba zichithwe izityholo ezityatyekwa inkokheli ye-EFF uJulius Malema nonogada wakhe uAdrian Snyman. Batyholwa ngokudubula emoyeni esidlangalaleni ngethuba lemibhiyozo yokugqiba iminyaka emihlanu yasekwayo i-EFF kwibala eSusa-Dikashe eMdantsane ngo-2018. Umantyi uTwanet Olivier uthi akukho zizathu ukuba ilityala lichithwe ngenxa yobungqina sebuthiwe chatha enkundleni. Uthi abatyholwa banetyala ekufuneka baliphendule. Accused 1 and 2, number 1 in respect of counts 1, 2, 3 and 5. Accused 2 in respect of count 4 and 6. The application for discharge in terms of section 174 of Act 51 of 1977 is not granted. Ukanti umbuso usamkele esi sigqibo senkundla. Esi sigqibo senkundla siyasonwabisa, siyasichulumancisa kuba ibisiqinisekile nathi kuba sisenobungqina obaneleyo esithe sabuthaca apha enkundleni. Ubungqina obuthi noko lo kaMalema nalo atyholwa naye kaSnyman banetyala abafana baliphendule. Xeshikweni ethetha nabaxhasi bombutho we-EFF ngaphandle kwenkundla, uMalema ukhwele ezehlela kumantyi ochophele elityala. We will come back here and to sit and listen to that incompetent magistrate who comes late to court, who can't get her papers in order, who can't read her own judgment, who adjourns the court during judgment to go back seat and receive Pravin Gordon's call, and receive Ramaphosa's call, and receive Batoi's call. When she comes back to give a judgment, she's shaking like hell because it's not a judgment, it's a sponsored judgment. Elityala limiselwe umhla we-15 kwinyanga kaJulayi ngonyaka ozayo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Inkosana ezimbini zakwaZulu nezayamane nokumkani uMisuzulu zibandanyeke kwingozi izolo xeshikweni bebuya kwityala eliqhubekayo lesihlalo sobukumkani enkundleni. Inkosana uSimphiwe nenkosana uVanana baphuthumiswe esibhedlele kube kwimeko emaxongo kulandela ingozi yemoto eyenzeke kwisixeko saseSprings eGauteng. Inkosana uVanana besandukutyunjwa ukuba akhokele amabutho akwaZulu kunye noSipho Mhlongo ngelixa inkosana uSimphiwe yona ibimele ukumkani kwindlu yenkokheli zemveli. Othethela amakhosi akwaZulu inkosana uAfrika Zulu usingqinile esisehlo. Umongameli we-IFP umnumzana Velenkosini Hlabisa ufungiswe njengelungu leParlamente. Ungena ke kwisihlalo esishwe ngumntwana wakwaphinda ngene uNkosi Mangosuthu Buthelezo ngasekhoyo. So help you God. Esenza isifungo sokunyaniseka kweli lizwe nokuthobela umgaqo siseko. Sisigunyaziso somgaqo siseko sokuba phambi kokuba amalungu eParlamente aqala umsebenzi wawo enze isifungo. uHlabisa uza kuba bubuso beliqela eParlamente. Uzikhanyela ingxelo zonondaba zokuba ebemathidala ukuze eParlamente ekhetha ukuba kwindlu yewisomthetho yephondo yaKwaZulu-Natal. The deployment that was done in 2019, I was deployed at a provincial level, and on Monday we reflected on this matter and we all unanimously agreed that it is time that I come up to lead the IFP in the National Assembly. So there was no any reluctance. Tinglula Mamatya wendaba ze-SABC eParlamente Kapa. I-ACDP izibandakanye ngokusesikweni kwintlanganisela yamaqela aphikisayo i-Multi-Party Charter esisivumelwano samaqela aphikisayo phambi konyulo lonyaka ozayo. Asibhozo ewonke lamaqela ngoku kule ntlanganisela. Imibutho ephikisayo ithi ifuna ukuzisa utshintsho eMzantsi Afrika. Le mibutho ithi intsebenziswano yayo kufuneka idityaniswe kukuthembana. Umbutho we-ACDP yena uthi utshintshe ingqondo emva kwesiqinisekiso sokuba esi sivumelwano
asithethi kuba lo mbutho uphantsi korhulumente wentsebenziswano phambi konyulo. South Africa is taking a wrong direction, and when men and women stand up and they say we must rescue our country, we all have to come together. Le mibutho ithi ifunde lukhulu kutyelelo lwaseJamani ngexesha ebiyokufunda kwelazwe. Once you sign an agreement, you stick by the agreement. It's not codified into law. It's not a legally binding document. Le mibutho ithi inethemba lokutsala neminye imibutho phantsi kweliqonga lemibutho ephikisayo kungekafiki unyulo lakulonyaka uzayo. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Umbutho i-Action SA kwiphondo laKwaZulu-Natal inyanzelisa impendulo ngentlawulo engezizigidi ezintlanu yenkomfa yephiko lamanina kwi-ANC. Eliqela lithi umasipala waseThekwini ucelwe liziko lengqongqothela inkosi Albert Luthuli ukuba ahlawule iindleko zale nkomfa. Amalungu e-Action SA kanye nalabo abeseka leli qembu bebeqhinqe ngaphandle kwamahhovisi e-ICC namhlanje. Laba ke bathi i-ICC kumele ihoxise isiphakamiso sayo sokuthi ke umkhandlu waseThekwini ukhokhele isikweletu sokusingatha ingqungquthela yophiko lwabesifazane be-ANC. Sizothi ke njenge-Action SA namhlanje cha i-ICC ayihambe yovula icala emaphoyiseni ukuthi kwenza ubugebengu la beyingcenye yabo nabo. Abamele ICC balwamkele uhlu lwezikhalo kepha bathi angeke bayiphendule imibuzo ngalolu daba okwamanje. What we've just said was a summary of what is contained on the memorandum, which I will then take it back and which will then be reviewed by the board, which sits quarterly. Kusenjalo i-ANC esifundazweni ithi ke ayikho imali ekhokhwe umkhandlu waseThekwini uyikhokhela ukusingatha lengqungquthela yophiko lwabesifazane. Enza ayikazi sebenzisa imali zahulumeni ukubamba ama conferences wayo ayikazi. Umasipala waseThekwini usichithile ke lezi insolo wathi wona awungeni nakancane udabeni ke oluthinta amaqembu ezombusazwe. Kusenjalo i-Action SA inquseke ukuthi umkhandlu waseThekwini ujubeke ithimba elizophenya ngalolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseThekwini. Amashishini amancinci athi ukunyuka kwamaxabiso eenkukhu namaqanda nokushokoxeka kwazo kubeka amashishini abo esichengeni. Ngokwesebe lezempilo sekubuyiselwe emva izigidi zeenkukhu susela ukuqhambuka kwalomkhuhlane weentaka ngo-April kulonyaka. Amaqanda ngeminye imikhiqizo ebaluleke kakhulu kulezi insuku. Lawa akhiqizwa lapha nolamthuthu unkosazana samkelisiwe Mnguni eMthwalume. Umnguni uqale eqaleni konyaka leli business lakhe njengoba selidlondlobale laze laba nolamthuthu abangu400 nezinkukhu zamaqanda ezingu400. Linabasiza bangu23 kuhlanganisa abafundi bezolimo kanjalo nabasebenzi. Kunzima ukuthola izinkukhu, ama-layers kanye nama-broilers. Kuningi indawo eningi asisenayo ngenxa le flu esibhekane nayo manje. Yona into engikhathaza kakhulu ke manje ngoba mekuphela izinkukhu lezi olamthuthu kumele senesho ukuthi kuphela le bheji lesedayisiwe khona ezinye ezilandela ngemumva. Umnguni uthi sekunzima ukwenza lo msebenzi ngenxa yendleko ezimba eqolo. Imithi yezinkukhu iyanyuka, ama-vaccine ayanyuka, ukudla kwazi izinkukhu kuyanyuka. Uhulumeni unxusa abalimi abasebenza ngemfuyo ukuba baqinisekise ukuthi indawo zabo iphephile kulesifo sezinkukhu. Abantu abavimbe ukuthi izinyoni zidle kanye nezinkukhu zabo ngoba sithola lesifo ngoba siqhamuka ezinyonini. So inhlanzeko kubalekile kuyona. Sekuphela amasonto amabili manje kungakaze kubheduke kabusha igciwane elisha lalesifo. Eyindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eMthwalume.
Bukeli mandiphinde ndikubulise kwakhona usabukele iEkhaya Jikelele ibhunga iKing Cetshwayo kwaZulu Natal idibanise amatyendyana asakhasayo ndawoninye ukuze banqwanqwadiswe ngendlela efanelekileyo yaye bahlohlwe izifundo eziza kubalungiselela bona ubuqu kanye nkquna kuluntu olubangqongileyo ngenjongo zokuthintela imicelimngeni abajongene nayo ekuhlaleni efana nokuxhatshazwa kwamanina nabantwana. Ingaba eneneni eli bhunga linemibono ethi nebangela ukuba basungule eliphulo ukuva banzi ke ngalomba sikrweca usodolophu webhunga iKing Cetshwayo uThami Ntuli. Mnumzana uNtuli masikukwamkele kwinkqubo ekhaya Jikelele ngalentseni. Ngiyathokoza kakhulu kuwena nababukeli. Enkosi kakhulu. Masiqale apha ekuqaleni mhlambi ungasichazela uba banzi ngeliphulo lisungule ibhunga iKing Cetshwayo limayelana nantoni? Sibone ukuthi njengoba intombi izayizona zithole uhlelo lokuhambela umkhosi womhlanga zelulekwe omama bawazi ukuyilekelela lezi ezifisayo ukugcina untombi bazo beyifundise nangokuyiphatha. Kodwa laba besilisa bona abanazo inkundla lapho nabakwazi nabo ukuthi bakwazi ukufundiswa ngobuntu nangokuyiphatha. Sasungula ke ukuba ke sibahlanganiseke besuka komasipala abahlanu okuyinkandla nomthonjaneni nomlalazi nomfolozi nomhlathuze abangaphansi kweKing Cetshwayo ukuba ke sizobafundisa ngokungakho lokhu kuyiphatha nalodaba lokubaluleka nje komuntu noma ngabe wesilisa noma ngowesifazane bakwazi ukuyithanda ngokuthi bangabi nalo lukhondolo lokuhlukumeza abantu besifazane. Kodwa okunye okusemqoka kakhulu besibafundisa nje ngesintu ukuthi imvelaphi yethu njengesizwe inaziphi izisekelo zokuphila engenza umuntu aphile ngendlela engaxabani nabanye, aphile ngendlela futhi engaxabani kanye nanemvelo uqobo. Ngoba okunye besibafundisana namahubo befundiswe njengoba besilapha endaweni okuthiwa esigodlweni okuthiwa kwaBulawayo okuyisigodlo selembe eliqamanya amalembe elikhona lapha ngaphansi komlalazi. Besibafundisa ke nangabe nje ke ubukhosi bethu ukuthi imvelaphi yethu imi kanjani. Kodwa kakhulukazi sicezelela udaba lokuyiphatha njengoba sazi ukuthi igameko seziningi kakhulu lezi zokuthi kubulawe uhlukunyezwe abantu besifazane kanye nezingane. Sizama ke ukwakha amadoda azokhula ehamba elifafaza leli vangeli lokuthi mawuyindoda kufanele uyiphathe kanjani, udaba lodlame nodaba lokuhlukumeza linomthelo omubi kangakanani empilweni nje yomuntu hayi nakulabo asoya bahlukumeza kodwa kuyena uqobo lwakhe. Sibaxwayisa nangazo zonke lezo zinto lezo. Baba Ntuli nibafundisa ngezesintu kanti nendlela yokuziphatha. Kodwa before niqale eliphulo ingaba mhlambi ubukhona umonakalo ekuhlaleni? Ukhona. Zikhona impela igameko ezihlasimulisa umzimba. Lapha nje emfolozi wabakhona uNtombazana owabulala yisoka lakhe bethandana. Kanti kungekusanda kwenzeka ukuthi omunye uNtombazane futhi atholakale naye kade kunomhlangano wakhona omdonsele ehlathini wathola imnqumo ikhanda esemenzakalisile esemdlongulile. Izigameko lezi nje engikhuluma isanda kwenzeka khona manje ezimbili kodwa izigameko ezinomlando zenzeka. Manje sibona ukuthi asibambeni iqhaza nathi ukuzama ukwenza le awareness ezodala ukuthi abantu besilisa kube khona abazohamba befafaza ivangeli lokuthi akufanele kuhlukunyezwe abantu besifazane nezingane. Niqala kwiminyaka emingaphi ukuze nithathe amatyendyana? Niqala at what age? Sithi nje umuntu osese high school kodwa ngenxa ukuthi bekwenzeka ngosuku lwesikole
siqale nje kulabo abasanaphuma isikole kuyenyuka kuyaphezulu. Kungaqali ke ngoba omasipala laba abangaphansi kweKing Cetshwayo bebevele sebebenazi inhlelo labahlangana khona namadoda noma bebehlangana nabantu uqubile nasebekhulile laba ebebezama ukuthi bafake nawo leyo mfundiso leyo. Okusazoqhubeka ke ngoba sivumelene ngokuthi kufanele kuqhubeke kodwa sithena futhi kufanele kusilekelele njengoba silapha kwaBulawayo ukuba sivuselele leya ndawo leya isigodlo bese sikwazi ukuthi sivuselele nayo ezinye indawo lapha eKing Cetshwayo engadala ukuthi abantu bakhona bonke ababamba iqhaza kulezi zokuvakasha bakwazi ukuthola amathuba kube ezinye indlela lezo zokulwisana nako lokhu kokuhlunyezwa kwabesifazane kanye nezingane ngoba olunye udaba osemqoka abantu kufanele kwakhiwe isizwe esikwazi ukubona isidingo sokuphila esikwazi ukubona ukubaluleka ngoba uma umuntu kunamathuba awacoshayo nakho lokho kungafanele kumkhuthaze ekutheni acabanga ukuthi ma ngenze lokhu mase ngiboshwa noma sengivelelwa noma isiphi isigameko ngolahlekelwa yilokhu. Sithena kuningi okufanele sikwenze kungabi ukuxoxa kuphela kodwa kube khona esikwenzayo ukuzama ukuthi abantu besilisa nje nomphakathi wonke-ke bakwazi ukuthola indlela yokuphila. Njengoba sowutshilo ke abafanyana basesikolweni ingaba le nkqubo ayizophazamisana nezifundo zabo okanye ningasebenzisana mhlambi nangempela veki? Siqale njengoba siqale kuphathi nensuku kodwa sabona ukuthi ngenxa ukuthi bebesesikoleni laba basesikoleni sabona ukuthi kufanele sibe nenhlelo esoba nazo nesikhathi laba suke bevalile bona singakwenzi kabi ngesikhathi bona bengazokwazi ukuba ingxenye. Ilona thuba esibona ukuthi siyolisebenzisa ukuze nabo esikoleni bakwazi ukuthi bazuze kulezi inhlelo lezi. Eliphulo nicinga mhlambi lizawuthatha ixesha elingakanani nilindele ukuba ningaligqiba nini? Uhlelo lokuqhubeka minyaka yonke ngoba omasipala njengoba ngiphawulile ekuqaleni bebenalo uhlelo kodwa lolo kuyilona ebesilulontsha kufanele omasipala bonke laba abakhona ngaphansi kweKing Cetshwayo bawenze lo msebenzi lona. Mhlawumbe nisoba nanomthelo nakwabanye kodwa sikhulumile kakhulu ngaphansi kweKing Cetshwayo bafanele bawenze lo msebenzi lona ngoba silanda abantu abafike bezofundisa befundise nje ngesintu bafundise ngaye indlela yokuyiphatha nabantu abanolwazi olunzulu ngemvelaphi yethu njengesizwe nanokubaluleka kokwazi ukuhlalisana nokuhloniphana nokuthandana noma kuthiwa ubuphi ubulili kodwa sikwazi ukuhlalisana. Silanda abantu abakwaziyo ukuthi babe nezinkulumo ezakhayo bese benikezwa nabo ithuba lokuthi bakwazi nawo ukufaka eyabo imbono naney'nselelo ababhekene nazo engabalekelela ukuthi kwakheke nje isizwe esikwazi ukuhlala sihlalisene kahle ngokuthula. Ngaphandle kwabanye omasipala ingaba khona amanye amaziko mhlambi enisebenzisana nawo kule nkqubo? Impela iminyango le kahulumeni siyayisondeza ngoba njengoba sisho ukuthi akulona udaba lokuthi kuphela sigcine ngokuxoxa kodwa fanele sibuke naney'nselelo ababhekene nazo. Uma ngabe udaba oluthinta elukhulukiswa komnotho wasemakhaya kumnyango lo wezolimo nawo ube ingxenye na iminyango yonke ethinta lezi inselelo lezi namabhizinisi akhona ngaphansi kweKing Cetshwayo akhuluma ngenhlelo zokuthuthukisa abantu kwimikhakha behlezi emakhaya. Baba Ntuli masibulele ngokuthi uvuke uhlale nathi uqhagamshelane nathi apha kwinkqubo ekhaya jikelele. Enkosi kakhulu. Siyathokoza kakhulu nabalaleli nababukeli. Siyathokoza. Thank you. Lowo ke mbukeli besithetha naye ngusodolophi webhunga iKing Cetshwayo uThami Ntuli nobesichazela banzi ngenkqubo abazihleleleyo belibhunga iKing Cetshwayo kwiphondo laKwaZulu Natal. Kanti ke siyayazi ba nguLwesihlanu namhlanje niyaphuma niya kwindawo ngendawo. Rhabula nalo uqikelelo lwemozulu.